cya Marburg mu Rwanda gikomeje guca igikuba. Isi yose yahanze amaso i Kigali. Hari abo kimaze guhitana, hari abamaze kucyandura, hari abafite impungenge z'uko bashobora kucyandura, kandi koko birumvikana. Gusa usibye kuba iki cyorezo giteye inkeke, igiteye inkeke kurushaho ni umuti uvura iyi ndwara wamaze gutangwa na sosiyete yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umuti utazwi ubuziranenge bwawo, utarageragezwa ku kiremwa icyo ari cyo cyose. Umwe mu bagaragaje impungenge z'uyu muti uvura Marburg ni uwitwa Musabyimana Gaspard ukora kuri radiyo Inkingi. Uyu yabaye nk'uburira abanyarwanda ababwira ko uyu muti utizewe habe na gatoya. Uyu mugabo Gaspard yifashishije inkuru yanditswe na VOA igira iti: u Rwanda rwemerewe umuti uvura virusi ya Marburg cyangwa se Marburg. Iyo nkuru rero irakomeza iti ngo sosiyete ikora imiti yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yitwa Gilead Sciences iratangaza ko igiye guha u Rwanda doze 5,000 by'umuti witwa Remdesivir wo kuvura virusi ya Marburg. Ariko mwumve, iriya sosiyete ngo isobanura ariko ko nta handi uyu muti wa Remdesivir urakoreshwa ku isi. Namwe munyumvire, nta na hamwe ku isi urakoreshwa uyu muti. Ukuvuga ko u Rwanda ni urwa mbere bagiye kugerageza. Hanyuma baranabivuga, iriya sosiyete iravuga ngo uko ukora ni sosiyete ibyivugira ngo uko uwo muti ukora n'ubuziranenge bwawo ntibizwi, ariko bagiye kwitera abanyarwanda. Namwe munyumvire, reka dutinde aha ngaha gatoya. Ubundi umuti bataramenya ukora, bataramenya ubuziranenge bwawo, bawukoresha ku imbeba zo muri laboratoire. Noneho bakareba izo mbeba izipfa, izikira, izizamba, ibintu nk'ibyo. None u Rwanda ruti natwe nimuze mugerageze ku banyarwanda. Igihe cyo kugerageza umuti ku bantu, iyo bamaze kugerageza ku mbeba, hari abantu bita abavolontaire, barabahemba, batanga amatangazo bakavuga bati hari umuti tugiye gushyira ku isoko, ariko turashaka kumanza kureba ingaruka ugira ku bantu. Hakaba abantu rero ba volontaire bakawubatera, bakabakurikira kugira ngo barebe ingaruka uzabagiraho. Noneho barangiza bakangira bakiga, bakareba uko byagenze, uko wagiye wifata mu mubiri w'umuntu, bakabona ubushyira ku isoko. Buriya rero murumva ko ntaho baduhishe, baravuga ko ari ubwa mbere kandi ko ubuziranenge bwawo butizewe. None se niba uwo muti ntahandi wakoreshejwe ku isi kandi ubuziranenge bwawo bukaba butizewe, bawuzanye mu Rwanda gute? Ninde wemeye ko bawuzana mu Rwanda? Nk'uko uko Musabyimana Gaspard abibona izanwa ry'uyu muti uvura Marburg mu Rwanda, amakuru mashya kuri iki cyorezo gikomeje gukanga mu Rwanda nuko abantu 41 ari bamaze kumenyekana ko banduye iki cyorezo cya Marburg mu Rwanda. Barimo 12 bapfuye, 24 barimo kuvurwa, n'abandi 5 bamaze gukira icyo cyorezo. Amakuru mashya yatangajwe na Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda, Minisante, agaragaza ko undi muntu umwe yishwe n'iki cyorezo cya Marburg ku itariki ya 4 Ukwakira 2024, yuzuza umubare w'abantu 12 bamaze gupfa kubera iki cyorezo. Abanduye iki cyorezo biyongereyeho 4, abamaze gukira bo baracyari 5. Hamaze gufatwa ibipimo 1315. Igikorwa cyo gupima no gushakisha bahuye n'abarwayi kiracyakomeje. Ibimenyetso by'ingenzi biranga uburwayi bwa Marburg harimo umuriro ukabije, kubabara umutwe bikabije, kubabara imikaya, gucibwamo no kuruka. Uko wakwirinda iki cyorezo cya Marburg cyangwa se Marburg: irinde kwegerana cyane cyangwa gukora ku muntu wagaragaje ibimenyetso. Ibyo byose ukabirenzaho isuku. U Rwanda n'u Burundi ni ibihugu biri kurebana y'ingwe ku buryo bishobora kwisanga mu ntambara yeruye. Nyuma y'uko abo bantu benshi bapfiriye mu mashyamba y'u Burundi, guverinoma y'u Burundi yahise itangira operation yo gukora iperereza ngo bamenye icyahitanye abo bantu muri amashyamba y'u Burundi. Iperereza ryabo ryaje kubereka ko ari igisirikare cy'u Rwanda RDF cyakoze operation yihuta cyane nk'umurabyo, maze kigahitana abo barwanyi ba FRN n'abasirikare b'u Burundi ndetse nabo bahabwaga iyo myitozo. Igisirikare cy'u Rwanda kigahita gihindukira mu kanya nk'ako guhumbya.
leta y'u Burundi ntiyigeze ivuga kuri iyi nkuru, ariko ntibikuraho ko kuri ubu amakuru mashya yizewe aturuka mu gihugu cy'u Burundi yemeza ko icyo gihugu kiri mu myiteguro yo kwihorera ku Rwanda. Biravugwa ko ubu icyo gihugu kiri kuzana abandi basirikare muri iryo shyamba rya Kibira umunsi ku wundi, aho ngo bari gutegurirwa kwihorera ku Rwanda, aho badatinya kwemeza ko ari rwo Nkuba yakubise bariya batorezwaga muri iryo shyamba rya Kibira. Ni ukuvuga ngo noneho n'ino operasiyo yo kwihorera abarundi barashaka kuyikorana na FRN gusa. Sinzi hamwe FDLR yova i Kongo isanzwe ifise ibirindiro ikaza kubafasha, kuko ivyo navyo birashoboka, kuko barahejeje kwiyunga, baravuganye ko umugambi ari umwe wo gutera u Rwanda. Mu gihe rero bo batera bashobora kuvuga bati namwe muce ku mupaka aho muherereye, ariko ubu mu Kibira nta mu FDLR arimo. Hanyuma se ko FDLR nayo ni umwana wa FDLR, kuko bapfanye ko 2016 bagiye barahanyuka. Ako se Rabi, abarundi kwihorera ku Rwanda barwise Nkuba, urabyumva ubundi ya Nkuba wowe wigeze usobanukirwa ngo ni Nkuba gatiki? Ahubwo iyo mbaza uti guherekeza FRN babibonamwo inyungu, kuko iyo batayiherekeza inkuba iba yakubise FRN yonyine. None guherekeza FRN ubibonamwo inyungu, si ibyo ngibyo babibonamwo inyungu. Ibisigaye ikizoza kirondera FRN kizakubitana n'icyo bizasanga FDNP. Ntumbaze ngo inkuba, ntumbaze ngo imisohonga, ntumbaze yego. Ikizoza kirondera FRN kizohitana na FDNP, nico kibazo gihari. Ako se ubundi uriya ntago Burundi bufite ikintu kiburakaje Rabi, iyo usesenguye koko ni n'igihugu cya Biden. Abarundi koko ubona barakajwe n'ingenga bitekerezo gusa, cyangwa ari ikintu kibarakaje bakavuga ati u Rwanda tugomba kuva ibintu bibarakaje bwo mu Rwanda. Ibintu bibarakaje biri muri bo. Mugabe ivyo twashoboye kumenya cyambere n'amasezerano ari hagati ya FDLR na CNDD-FDD. Yego. N'amasezerano avuga ngo uburonse igihugu imbere y'uwundi azobwirizwa gufasha ubundi kugira n'abaronka igihugu. Byumvikana ngo mwihonya bwoko ryabaye mu Rwanda bari kumwe. Yego. Ivyo nitwobisubira murazi ko hari nabo bavuze kuri liste ko ari ko amajana 650 kandi bari mu ba autorité batwara igihugu cyacu. Intambara zose zageze yaba muri Kongo bari kumwe. Mu Burundi muri 2015 aho habereye imyigaragambyo ibyo byo gushaka gukuraho Nkuru nziza 2015 bari kumwe. Mu gisirikare cy'u Burundi barabentegeyemwo no mu gipolisi cy'u Burundi no guhurorero bwinshi. Donc icyo nibaza rero CNDD-FDD ifise ku bwoba iki kivuga ngo mbega ejo ko abanyagihugu batakitwumva niba twigarama tuzoja he mu gihe FDLR cyangwa FRN nayo izoba itarataha mu gihugu iwabo. Tuzohinduka inyererezi twese. Yego. Ubwo rero reka tubanze duherekeze twe ko dufise igihugu. Reka duhe indaro za nshuti zacu, ongere tuziherekeze iwabo. Kumbure bazoronka igihugu natwe tugitakaze dusanga nabo bakironse, turonka aho tuja. Mbese ibe cercle ya misi yose. Ahanini rero ivyo by'ingenga bitekerezo y'ukuzanamwe amacakubiri n'ibindi nivyo bamanye kuva kera, kandi no kugira ngo bumvishe kumbura abantu babashigikira. Sino seul objectif principal no kuvuga ngo turondereranire aho kuba. Kaumbira rero icyo uri kubona gishobora kubyarwa n'ino operasiyo y'abarundi bari gutegura. Icyo bishobora kubyara ni intambara. Uzi gituma ndahuye ngo ni intambara. Ntabwo ubona indi nkubi bakubita bataragira icyo bageraho. Ibyo ni ya mbere yabakubise itambwiye ishobora kubakubita. Icyo nta gitangaza. Ariko hamwe itobakubita cyangwa ikabakubita ikabasigaza, kuko urabona n'ubundi naho yabakubise nticyabujije ko babandanya bazana abandi, kuko n'abasirikare umusirikare ntaheba kiretse ishobora kubakubita ntibamare, cyangwa ishobora kubakubita cyangwa kutabakubita bakayitanga nk'uko bariko baravuga bati reka natwe turabe icyo turi bukore. Kuko ari intambara, kandi intambara ntiba umwana, kuko iminsi yose igikozwe
iyi ntambara ibaye isigaye yononye ibintu nibyo ndaguha akarorero FRN aho yaca mu kibira hari remiri 17 nyene umeko remiri 17 buriya ibintu nk'ivyo bavuga FRN ivuye mu kibira ijya muri nyungwe ni muri 2018 yarimwe abantu 18 19 gutyo hajya nta ntambara twavuga ko yabaye nayo urabona ko abantu bahaguye urabona ko ivyononekaye imodoka zarononekaye byose birononeka intambara umuhinga wo kuyigwana ayibuza kwiba canke ukayisanga yirimbaye mwebwe niko bimeze ari ku muriro umuhinga w'intambara yego umugabo urinze kuvuga ngo igomba itangire we iratangura ukayitsinda ndakora yego uyitsinda nawe yagukoze hatabuze urutoki rumwe rwagiye muri mu ntoki icumi ku intambara ntiba umwana naho ba hariko harasisha umwe AK47 ari uyu yego ukamurasa muri abantu ijana yaba atanze gukora muri safe ivyo none kandi bironeka no kuvuga ngo ugomba guharanira ko atagutanga ko atagutanga cyangwa ukamubuza ko yiyoganizinga kuza ibyo ibijyanye na operasiyo yo kwihuta